заманда bu da bir özünçe sonu sabah silerim. Bana bağır usele vay gözün urpakları usta. Çındırında çalmaları seni. Oşan men sağa oşo janağı Sorogoy ırçının akındık önörünün başkadağı bir sonun okuyaları var oşodan aytı bereyim. Bunday olgan eken. Sorogoy ırçı Sooronbek degen bu özü talas yerinden çıkkan akın, töküm akın. Anan bu bana kesinde ayırlarına vırsap жүрген eken, bирок mınavday olup bir respublikaga tiyak buyaka çıkpapır. Anan oşonday olup жүрген kesinde anan bağı jaş kurağı gelip kalıp, soğuş uağına tuğra gelip kalıp anan bunu soğuşka jiberet. Atamekendik soğuşka el girdi koruğu üçün. Anan oşonda Sooronbek Aksakal'dın biz үйünde oturganda bir aytıp bergen. Estegenlerdi başkını Aşken, Tukan, Hasan Kuruşu jana Gelbek, Camirbek barыбыз бар анан ошондо бир ошо жакта болгон окуясын айтып бердилер да. Кыргызстанга кайра кандай кантип аман келгенде. Soğuştan mı? Soğuştan. Ошондо минтеп сокем. Soğuşta жүрөбүз дейт. Soğuşun kurusun deyt. Soğuş тиребе кире дейт. Soğuş эч кимди аябайт. Балдарды аябайт, журт тууганды аябайт, ата-энени аябайт soğuş. Dal oşonday apart күндөрдө soğuşka kirебиз дейт. Кечинде эртең soğuşka атакага киресиңер дегенде ошол жердеги солдаттын баары урутун карасаң ар башка дейт. Бирөө орус, бирөө грузин, бирөө чечен, бирөө кыргыз, бирөө өзбек, бирөө украин, белорус. Ушунун баары бир тууган болуш дейт. Кадимки бир атанын арасында ошо күнү эртең атакага киресиңер деген күнү болгон тамак аш эмненин баарын окоптун жээгине коюп анан ошол жерден бөлүшүп ичип жеп кучакташып анан ошол жерден тирүүрөй коштошосуң дейт. Өлүп калсак. Эртесүнү жанагы эмеге киргенден ким билет дейт, ким аман чыгат, ким урат. Анан ошон үчүн баарыбыз кучакташып ыйлаганыбыз ыйлап, ырдаганыбыз ырдап анан кийин Кудай деп жатабыз дейт. Анан ошондой эртең атакага киресиңер силердин полкуңар деген күнү анан биз дагы ошондой баарыбыз коштошуп анан антип-мынтип сүйлөшүп отуруп эки үч болуп калган экен дейт. Анан окоптун жээгинде кыйшай жатып көзүм менен уктап кеттим дейт. Сооронбек Аксакал. Ошондо көзүм менен уктап кетсем бир жардын боорунда турам дейт. Жардын. Түшүндө. Ал жарды айта көрбө дейт, тереңдигин айта көрбө дейт. Анан бүт токтобой турган бир 20 каяска дейт. Ошонун ортосунда бир бутун турат дейт. Ал кандай себептен ошол жерде тайгаранбай турат, мен өзүм да түшүнбөйм. Бир бутун токтоп турат дейт, бир бутун жардан сараңдап турат. Кыймылдаса мени кетпейт. Астын айта көрбөйт деген. Карарган дарыя сары суу аралаш кандай болуп атат дейт, ага түшкөн киши аман чыкпайт. Ошентип турсам, мен турган жардын нар жагында бир кичинекей дөбө бар эле дейт. Ошол көзүмө көрүнүп атат дейт. Ошол дөбөнүн башында аңчы болбой эле бир нур келип эле. Нур ошол тиги дөбөнүн башына келип түштү дейт. Ал нур түшөр менен эле ошол нур түшкөн жерге босатчан эле бирөө пайда болду. Босатчан. Аралык кыйналыс дейт. Мен ким экенин тааный албай атам дейт, биле албай атам дейт. Анан ойлоп атам дейт ойда. Ушундай кызыл кырылыш болуп аткан жерге ким келе алат? Ушул бир болсо Манас деп атам дейт ичиме. Ушул бир кезде эле Манастан башка келе албайт деп ойлоп атам дейт. Ойлоп атсам эле жанагы тиги кырда турган, дөбөдө турган босатчан мага так көрүнбөйт дейт, элеси көрүнүп турат. Талдык деген ашуу ушул. Жакшы. Босатчан. Анан босатчан сүйлөп атыр. Эй, оң жагыңды көчтөй теш туруу дейт. Анда мен ага жооп берип атам дейт. Оң жагыма бурулмак кыймылдасам учуп өлгөн жатпайм десем айтат дейт. Өлбөйсүң, оң жагыңа теш бурул дейт, жок болуп кетти. Бир убакта кара терге түшкөн экен дейт. Ойгон бесем, мына терге бөлө салгандай терге бер. Турагар эле тоо эле. Түшүрбөдө аската. Турагар эле анан Манаска атага эле билишимче Куран-Куранын сөздөрүн билет ошону. Мен о үйүндө бүтөр менен командир кырдыйт.
kimdigin görsün, tars, cap, şükürleri git oturdu. Ölgünün teveli bet barada olsun. Atış başlandı. Atış başlandı. Aralaşmadı. Şu duvarsa kadar bıraktım, badalın canından çukur et burası böyle, badalın arasından çımçık çıkanda böyle, bırt da önümden bıraktım. Geri çımçık çıkmayı, kişi çıkmayı, dur kaldı. Al tuğrada hunca. Anam bak, şimdi hunca'ya ters vurunca söz koyma, çıkar o şeyde, durma yerine vurulun değil. Sonra tersine değişiyor. Eğer vurulmadan da yok, gözüm yaratmıyor. 5-6 metre yerden bir yere durur da badaldı. Anan oşondan anan kaç bitirir deyip anan oşondan elleri aman geldi. Sözüne solu. Oşondan elleri soluğa yırtı soğuranmak bolup on koluna tipis yağına demet koyanı soluğunu benim çerp vurdum. Oşondan anan soluğa yırtı soğuranmak bolup atangan. Bana onda şundu okuyası olmamak için. Anan oşa kişinin nerede canım? Kıyağına çıkıp kandaydı. Kıyadan şaman Kıyadan şaman gel dursan, yandaki kırkın gedi tel dursan. Kıykırbay kanti boyuyuna, namurul sakta baygın dursan. Degan hır, taru soru baygın dursanın. Sonları oşonu giyin Abdurrahman. Nurak Aksakalan'ın sonunu nur çıkarıp baymaz mı gayrı? İstekemen үйрөнгөн. İstekemeye vata örgen duruyor. Sen oşonu şu okuyaların ayıp beri oturuyor anan giyin. Özüne nurlarından da ırtavaran, sonun bunu ırtavaran oturup tandaktırgan da oşonu. Benim isim de kalkan oşonu. Andan giyin dalaya içlerden gördüm. Tökçüler. Aydaşları bir jollu Askenler de bağlasın. Akındın aldı degen aşırarlı aksakal olmayımın akın yakşamaz. Akışmış betke şülüş. Tüyü de duruyor mu bende ya? Bolorun bolos bolmaz öyle bolos. Anan oşan aşı demez akkan akın oşan.